Jovana Jeremić, voditeljka TV Pink, ponovo je šokirala svoje pratioce ispovešću koja je duboko uzdrmala društvene mreže. Ovoga puta, dramatičan trenutak desio se dok je jahala konja po imenu Vihor. Na Instagramu je prvo objavila fotografiju iz tog trenutka, uz riječi da je gledala smrti u oči i pobedila. Ubrzo nakon toga, podelila je još jedan snimak, naslonjena na konja, u kojem otkriva potresne detalje. Rekla je da je konj mogao da je ubije, da je pustila uzde i da je Vihor počeo galop koji je trajao 60 sekundi, dok ona zna samo kas. U tom trenutku, kako je opisala, obuzdala ga je snagom protiv straha. Istakla je da konju nikada ne treba pokazivati strah, da je umrla na njemu, ali da mu nije pokazala ništa. Povukla je uzde najjače što je mogla i uspjela da ga zaustavi. Njeni pratioci ostali su zatečeni ovom pričom, a komentari se i dalje nižu. Ovo nije prvi put da Jovana otkriva bolne i intimne trenutke iz svog života. Nedavno je kroz suze govorila o smrti svog oca. Rekla je da je tada shvatila koliko je život drugačiji bez muške figure pored sebe i da sada to mesto ostaje prazno. Otkrila je da nije želela sažaljenje, niti da iko zna šta se dešava dok je u programu vodila emisiju, dok joj je otac ležao u sanduku. Nije dozvolila da na sahranu dođu ljudi koji su je napustili kada joj je bilo najteže. Za nju je to bila moralna obaveza prema samoj sebi. Dodala je da sada muškarac koji uđe u njen život mora biti izuzetno jak jer ona više nije ista osoba. Jer, kako kaže, posljednja 2 meseca nije bila nasmejana i ne može da oprosti nikome ko se nije borio za nju i njeno dijete. Jovana Jeremić još jednom je pokazala koliko hrabro, ali i bolno otkriva svoju ranjivost pred kamerama.